Pozdrav YouTube, Axiom ovde i danas ćemo govoriti o vakum pumpi Makita na baterije DVP-180Z. Znači, ova vakum pumpa je namenjena prvenstveno svim frigomehaničarima i klima instalaterima iz razloga što je veoma mala, kompaktna, lagana, a ujedno i snažna. Sad ću vam pokazati šta dolazi u ovom pakovanju. Inače, ovu pumpu možete kupiti u 2 ili 3, da kažem, varijante, ovo je osnovna varijanta, gde ide samo pumpa u kutiji. Imate varijantu sa baterijom i sa punjačem i aluminijumskim koferom. Kasnije ću vam objasniti zbog čega sam se odlučio na ovu varijantu. Znači, u kutiji nam dolazi Makita ulje, zatim naravno papirno uputstvo, pumpa i jedan adapter sa 1/4 na 1/16. Znači, pumpa sama, evo, možete vidjeti kolika je, bukvalno vam staje u jedan dlan. Baterije koje inače koristi je Makitina baterija od 18 V. Možete koristiti od 2 ampersata pa na gore. Makita kaže da baterija od 4 ampersata vam traje negdje između 30 i 40 minuta. E sad, znači ono što je veoma interesantno na ovoj pumpi jeste da imate ventil za izolaciju, 5/16 navoj koji je za vakumiranje, kao što znate, izuzetno pogodan. Imate prednje staklo gdje možete vidjeti nivo ulja i koliko vam je ulje čisto, da li ga trebate promijeniti ili ne. Naravno, tu vam je i šraf za izbacivanje starog ulja. Odozgore vam je čep kuda se sipa novo ulje. Sa strane imate ventove gdje vam vazduh izlazi iz sistema. Fine gumene nožice odozdole, dobra gumena ručka, prekidač sa on i off pozicijom i indikator LED koji vam kaže da je pumpa u stanju rada, odnosno trepti kada je baterija pri kraju. Sad ću vam pokazati zbog čega sam se ja odlučio za ovu varijantu gdje nisam kupio bateriju i punjač. Stvar je u tome što ja koristim uglavnom DeWalt i Milwaukee alate, tako da već imam, da kažem, popriličan broj baterija. I onda sam razmišljao da li mogu da iskoristim te baterije i našao sam naravno na internetu varijantu gdje postoji adapter koji se stavi ovdje, znači Makita prihvat, a sa druge strane možete staviti bateriju koju vi želite. U ovom slučaju ja sam uzeo adapter sa Milwaukee na Makitu i sad ću vam to i pokazati. Evo ovako izgleda taj adapter, da vam malo bliže pokažem.
znači da kažem jedno obično parče plastike gdje sa ove strane vam je Makita konekcija, a sa ove strane je Milwaukee. Naravno, oni su dodali i ovdje jedan USB port, tako da možete da punite vaš mobilni telefon ili šta god već. Evo kako to funkcioniše. Znači, na pumpu stavite adapter i onda u adapter ovom prilikom koristit ćemo Milwaukeevu 4 ampere sati bateriju. I znači baterija ulazi odavde i to je to. Znači ovako vam izgleda jedan kompletan set vakum pumpe koja je spremna za praktično za rad na visini, na krovu, gdje ne morate da vučete produžne kablove ili da tražite utičnicu i tako dalje. Mnogi pitaju za kolike sisteme, za koliku veličinu sistema je dovoljna ova vakum pumpa. U suštini ne postoji nigde u specifikacijama do koliko tona ili koliko veličinu instalacije je ona pogodna. Naravno, kao što sam rekao, dužina rada će zavisiti od veličine baterije. Da ćete staviti 4 ampere bateriju, 9 ili 12 ampere bateriju i naravno ona najbitnija stvar kod vakumiranja je način na koji ćete vakumirati. Da li koristite creva za punjenje freona ili koristite prava creva za vakumiranje. Da li vakumirate kroz instrument ili vakumirate direktno na portu. Zatim, da li vadite igličasti ventil iz porta ili ga ostavljate unutra. Znači, to su sve neke stvari koje, naravno, iskusni instalateri i mehaničari znaju i od toga će zavisiti kolike sisteme možete vakumirati sa ovom pumpom. Ja ne radim pretjerano komercijalne sisteme, velike komercijalne sisteme, znači to su uglavnom, ja radim manje, kućne klime i tu se ova pumpa pokazala izuzetno dobro, izuzetno brza. Znači ovo vam je sve što vam je potrebno. Znači crevo tu, manifold pokazat ću vam posle i malo bliže. Znači sljedeće šta radite, to je da onda stegnemo ova creva na manifoldu i onda ćemo je uključiti. Znači pritiskom na ovaj prekidač pumpa počinje, čujete kako zuli i ubrzo ćete čuti i kada ubrza na taj drugi stepen. Tu je gdje ona praktično počinje da pravi onaj pravi vakum. Veoma je tiha, nema vibracija. Jedina, da kažem, moram biti iskren, jedina zamerka koju sam ja pronašao jeste što posle određenog vremena dosta se temperatura poveća, znači praktično počinje da peče. Evo, čujete upravo kako je ubrzala rad. Sad ću je samo spustiti ovdje i pokazati vam, znači na manifoldu kako to izgleda, kako spušta ovdje vakum, jel da, u mikronima, tako da to je ceo princip funkcionisanja ove vakum pumpe. Da isključite jednostavno, jel, zatvorite ventil i prekidač opet stisnete i to je sve. Znači da rezimiramo ovaj video, veoma mala, kompaktna, lagana, prenosiva vakum pumpa koja je dosta snažna za većinu aplikacija, kažem, ne teške komercijalne sisteme, ali za sve ostalo je
izuzetno snažna, znači vakum do 20 paskala može da ide dole. Ovaj sistem, kao što sam vam pokazao, mislim da sam uštedeo, pravo da vam kažem, i sebi dovoljno para. Ajde sad kad sam već o novcu, da samo da skrenem pažnju na to koliko ona košta. Ovaj sistem, znači samo pumpa u ovakvoj kutiji, košta vam negde oko 300 do 320 eura. A ovaj veliki komplet, znači sa Makitinom baterijom i sa Makitinim punjačem i sa tim koferčetom može da ide negde i do 600 nešto eura sam ja viđao da se prodaje. Tako da bukvalno kupiti ovakav adapter i koristiti baterije koje vi već inače koristite, da li je to Milwaukee, da li je to DeWalt, da li je to Hilti ili šta god, mislim da, pravo da vam kažem, ovaj adapter sam platio 20 eura. Znači, mene ova pumpa koštala 320 eura. Pogotovo što imam već par velikih baterija, mislim da je izuzetno dobar deal. Toliko od mene za ovo javljanje. Ako već niste do sada, molim vas, subscribeujte se, lajkujte video i naravno ostavite bilo kakve komentare dole, pitanja, šta god vas interesuje. Ako vam treba pomoć gdje možete pronaći ovu pumpu, ja ću vam pomoći da je pronađete, gdje da je kupite i tako dalje. Naravno, ovaj video sam napravio samo u cilju da vam približim nešto ako do sada već niste vidjeli ili ako se razmišljate o kupovini nove vakum pumpe. Kao što sam rekao, ovaj video nije sponzorisan ni od koga, tako da za sada toliko, ostajte dobri. Ćao!